Kasım doktor. Benim kızım emni oldu. Açığını aytыңызчы суранам сизден. Білесіз бе, біз қолдан келгеннің барын жасадық. Құдайдан үміт үзбеңіз, Құдайдан сұрап тұрыңыз. Emni kızım ölüp kalışı mümkün mü? Ой, senin кичинекей буттары менен тепкилегениң жан десе. Кыбыраган сен. Жаным кызым менин Зизинка. Жыр, тай басабыз, жыр. Тай. Жаным менин жаным. Жаным десе. Жаным. Yıldız. O? Benim stanın içindeki giyimleri oldu da taze oldu içi. Ondan senin kızına giyizip karab ana okaya. Maklar, stak. Taşlar algılar, stak. Біз қолдан келгеннің барын жасадық. Құдайдан үміт үзбеңіз, Құдайдан сұрап тұрыңыз. Rana me da tiempo para usted. Saure iPhone las medical.
болгон сага? Сага жакшы жаңылыгым бар. Не болгон жаңылык? Тынччылыкпы? Тынччылык эле. Айтчы баш төрүптү. Урмат. Биз күткөн күн келди. Кудайга үнүбүз жетиптир. Жемче. Карачы Урмат, кандай сонун жаңылык. Бул не? Ölsün. Ne şunday bile bulmak böyle. Kant öyle. Kant öyle çok. Bu yerde bir sır var. Sen ne beni tupayda öyle otasın mı? Ne oldu Urmat? Kaydağı bala? Kaysı balаны ayta otasın? Senin balan? Öközün balası. Koyçucu, toktatçı cımağındı. Beni oşak işenetті otasın mı? Ничего себе! Dostum make. Doske. Kандай gel. Gelem, Birden nereye? bastırıp alalım. Kavarganda kavarlar var mı ya? Kavar var Bizim ya. ayılda var mı kavarlar? Ne Tez, bileyim. tez, tez. Yaxşı, bayağı yaxşı. Var jakşı, oşa Ayağından böyle göre olsun. mandan bile olsa. Ha gel kol, gel olma, gel otur. Ana zakuska? Ana zakuska var mı zakuska? Ver zakuska. Ayakta zakska, buna zakska. Oy, iç açıp cama bolup kalıptı. Oy, endi sakska olsa yaxşı olmakta biraz. Katın boynu olup kalıptı. Ya. Oy. Bolsun jakşı bolsun. Ay, ne boptun? Tantıvaşı köp sende sen. Sen köp süleysin da sen. Gel alalanda. Gel basırali birden. Yazamadı gelsin. Zakska bolanda yaxşı olmak. Zakuska, o zakuska. Şuncha yıldan beri boyunda bitmegen yem bütüp duruyor. Onu biri Kuday bilet. Anandan katının bilet. Gel. Gel, daha birden alalım ya. Gel. Men de var. Al koyaklar men de işte. Sizleri menden de sepet koyayım. Gel. Haydi. Hey, ayaka. Elma kaka, doske. Öyle. Tarım kalkan duruyor bu. Ne oturuyorsun? Ne oldu sana? Bala kimden? Urmat жашында болчу, эмне деп эле сүйлөп атасың? Kimden bozu olup beni aldı otasın ya? Senin балаң Урмат. Aldı o beni. Aytma kadar otam. Koy berчи, эмне болуп атасың Урмат? İşenbeyim ben sana. Senden bala, senden. Ben işenbeyim sana. Неге ишенбейсиң? Ушунча жылдан бери мен күтүп жүргөн бул баланы. Төрөйм мен. Менің қызымды ушул жерде сабап кетишти дейби? Кимдир сабаганын, неге сабаганын бардыгынын түбүнө жетем мен. То место было, да? Да, я точно помню, что это тут место было. Это вот дерево одно. Смотри, тут кровь. Это точно то место. Журана кызларга айтабыз. Кыздар.
Ol. Koy veriniz. Koy veriniz. После школы сменим? Ага. Давайте так у нас. Мама, Роза и Беля Лиса. Да, часов. Привет. Как всегда, ты, да? Очень мило. Только что звонила Сауле. Мне тоже. Пошли? Да. Кызар кайка. Девочки, подождите, я с вами. Давай быстрее. Где ты была? Başka hiç neresi göremez mi? Жоқ, бара берсем болады. Девочки, мы пришли. Сауле, вы где? Кыздар, bizi qayerga olib keldingiz? Фу, девочка что-то воняет. Кто там? Привет, кыздар. Добро пожаловать. Телефон сюда. Быстро! Sizler Saule'ye geldiler bile. Saule. Ece, bizi geçirin. Siz bizi ушintib qo'rqitayın deb yotasizmi? Ertangi kunimizga bilmaysizmi? Ece, ушum etat menen atelyemizdan ақша o'ndirgimiz kelib yotadi. Саламатсыңар балдар? Олдыргыла. Алды класстын кетесин кантип кагаздар алгыла. Класстын жарымы капты? Ай. Саламатсызбы Айдос, мына кандайсыз? Жакшысызбы? Айдос, мына класстын жарымсы жок го? Жанакы мурукку сабакта чекип келбейт, ошол жок. Баягы кыздарыңыз жок. Ne olur da karakter odasına çıkmaya da o elbette elbette. Elbette. Sizler mаған не? Қарсылық көргөзөм деп ойлодуңар бе? Алло. Жакшылык жагыңыз барбы? О, Кудай-ай! 8 жылдан бeri күттүрүп жүрүп берген белеңди албачы
Sezimimdi taktı aldançı benden. Benim karaya gibi benim. Çalgız kızım. Bilesene sizlerdi. Niye çok kanımdı. Sizlerden öyle söyle şunu barına. Sizler! Şunu da sırar mı? Ben o şok gazda çıkar sezimin apasının. Şunu da sırar mı? Бар ушул кыздар чыгып кеткен ойдон жок да. Дареге. Сак учурунда жок болот. Эмне болуп кетти? Сак учурунда жок. Кандай болот? Telefonu ölçüp kaldı, telefonu almaya takıldı. Тынчтыгыңыздар, сабырдыңыздар, Сураныч. Атасы болосузбу? Ооба, мен атасы болом. Бул чоң аталар болот. Чоң атасы сиз. Менин атым Айда Усеновна, мен ушул 6 класстын класс жетекчисимин. Сиз класс жетекчиси болосуз, бул Бейшенбек Алашев атындагы мектептин окуучулары. Булар акыркы 5-сабактан чыгып кетишкен боюнча дайынсыз жок. Жазып коюңуз. Азыр ата-энесинен биринчи баштайлык. Биринчи ата-энесинен баштайлык. Ата-энеси арыз жазып эметкенде класс жетекчиси кирет, анан туугандары кирип, азыр тергөөчүгө кирелик. Арыз жаза турган ким болсо ата-энеси класс жетекчисимен кирип, анан калгандарын тергөөчү бирден чакырат. Kana, kimler aytpesizler? Bolgan çındıkты bilgim gelet. Jap-japыңды! Kimin aytып бересиң мага? Эмне болгон? Чекеден. Айтып бергиле. Бардığыңардан талап кылам. Бол тез-тез. Жаныңды жап! Жап! Үнүңдү чыгарма, болду. Kana, kim men sezimimdi kordoп жүргөн? Кимиң? Кимиңер? Sen. Aytчы. Эмне кылдың эле менин кызыма? Meni kechiringizchi. Bu bıyıl ele geldi. Макул. Быйыл эле келсин. Бирок сен да корду көргөзүп жүргөнсүң да менин кызыма, Чыңгыз Торакович айтып атат, Кыргыздын бул жазуучусу 1928 жылы энциклопедиясы знай. Жакшы окуучу. Sen Şirin. Sen bizim koşunağımızsın. Birinci klasstan beri okuysun. A sen kanday korduk körgözçülüğün? Ата, сколько жүрдүңүз? Биз апам экөөбүз сизди күттүк. Бар үйгө барар. Мен азыр үйдөн келип отуп, Сезимдин атасын көрүп калдым. Сезимдин атасы мас болуп келип отуптур. Сезимдин атасы алкашка билет билеби? Анан Сезимди болсо нар жака түртүп тек демдеп базатып коюп. Ордусаң не болду? Эмне? Тур ордуңа отурчу нары.
Sizlerge kızınar gerek bolsa, mağa da gerek. Пережат etmeyiz Bayke. Kızınız tavlat. Birinci kerekte den soğuluk. Ne soğuk tutkaramız. Kızalat boladı gelsin de kızalat bol boysun. Мектептин айланасын анча-мынча кыздардын барчу жерлерибизди издедик, эч жерден чыкпай жатат. Аманат бизге таштап кетиле, колдорун жылдап, арчасызга дагы эмебиз келип жатат. Балдардын ата-энелери башка чет мамлекетте жүргөндөрдүн чоң эне, чоң аталар келишти. Анан апалар келишти. Ар бир кыздын атынан жазалы 6 окуучу жоголду да. Mına sağa tuvalet. Formadan bunu taştan aldım var. Eksten al, yakın al. Ece! Bugün cumhursun birisi mi? Yok kızım. Kızga kurtka alıp berбейсиң бе? Birinci klasstagi kurtkasını dagы деле кийип жүрөт. Kayaktagi kurtka. Eskisini giyiveret de. Eskisini giyip, 2 жылдан beri eskisini giyip жүрөт, Урмат. Hem ne kılayım ben? Жаңы kurtka alıp berim, ne kılat билең? Ben kayaktan alıp vereyim. Sen işte otmayısın, gözün alıp vermeysin de. İşte отпайсың дейсің де, мен кечелек квартплата төлөдүм. Акчам калган жок, өзүң алып бер да куртка. Ben ne kılayım bilmeyim ben, özün alıp ver. Davay. Sezim sen daha deli birinci klasında kurtkan giyip жүрөсүң го? Балдар, бири-бириңерди кемсинткенди, шылдыңдаган бул аябай жаман сапат. Бири-бириңер кемсинткендерди токтоткула. Шумайда ушунчанын арасынан кантип эчким экен? Биздики баардык жактан карап кантип ушундай табылбай калабы? Ой Кудай. Туура ошо үйдө жок, башка жактарды караш керек. Эмнеге ошо? Паркачи. Alo. Adema geldi mi uyga? Barmı kavar? Gelgen жоқ, мен сізді сұрап, сізден жаңылығы
Aynalayın bu tünjarı bolup kaldık o tanış biliştim. Barına çalıp otam koy çok bol otat ko. Yine ol. Yine olturup sen de karap koysan bolat ele ko. Kararlatma men ukmasam ne kılayın kızınız siz erkeletip başınızga çıkarasız. İzdeygileci. İzdebeyen edem ne kılıp otağız? Oyunu otağız bu. Kızıma. Korduklar gözden içiyorsun. Ben bile. Ben sizlerin atlardı böyle olup жүрчүмүн. Бирок мен мани берген эмес экен. Кана, эмне айтасың мага болгон чындыкты? Ha? Biz Sezim'den tuvaletke arıtkan gördük. Anlatından аңдып бардык. Sezim qanday? Sezim, jur seni insta звезда qilamiz. Qo'yg'uchi. Jur qo'y, jur. Тишпечь? А я уже снимаю на Попробуй, это ж вкусно. Тогда сделаем вот так. Ой, Вер, ты ж печешь ровно, что ты ж печешь. Стоп, снято. Sezim, ne oldu? Saçım örtüp salıştı. Oldu, ilava. Oldu, bas, eciklik aytабыз. Ha? Бүгін Раяна мен Адем қапағы үшті. Ана? Сауле айфонына снимать ете oldu. Нені? Alo? Bana kanca rızası unutmayın. Koycu kasışlarım bile unutmak oldu. Kelime jirgönüm kim? Benim baykuş sezini ушунча азапты көтөрүп жүргөн экен да, Твоя дочь, Сезим, предала нас. Ал бизди Аида Усеновнаға сатып салды. Ошон үчүн биз аны сабап салдык. Эмне жыттан атат? Бирде мен келип салгансыңарбы? Ошо да эже. Жаңадан бери бир өрттөнгөндөй жыттан атат. Эже, чачым өрттөй. Эмне? Кимдин кылган иши? Ким өрттөдү? Дагы силерби? Tur! Kim var daha senin? Çıklar. Direktör var. Daha kim var senin? Direktör var. Атасы күнүнө ичип келип салайт. Ошого да карабастан. Мен сезимди өзүм чоңойттум эле. А силер ушунча кордук көргөзүп мени кызыма. Шарчын күйгүздүңөрбү? Күйгүз шелеби? Күйгүз шелеби? Мен азыр көргөзөм. Таң атып та кетпеді, таң атып. Ой, Құдай. Ай. Алло. Эмне болуп атат? Барбы бирдеке, таптыңарбы, уктуңарбы? Кантип эле ушундай жок болсун? Кантип жок болсун? Сұранам, издегилечи болгон жактын бардыгынан издегилечи, сұранам, карагылачы бардыгын.
Көрсөтүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарынын Бешаналы Алашев атындагы орто мектебинин 6 классынын окуучулары сабак учуна чыгып жоголуп кетишкен. 1 класстан 6 окуучу классташ кыздар дайынсыз деп изделүүдө. Маалыматтарга таянсак, 26 февраль күнү саат 16:00 чамасында алар мектептен чогуу чыгышкан жана бүгүн 27 февраль азыркы убакытка чейин дайынсыз деп изделүүдө. Саламатсыңар урматтуу теле көрүүчүлөр, силер менен мен Даниэль Оганалиев. Бүгүн түз эфирде күнүн сенсациясы болуп жаткан жоголуп кеткен 6 окуучу тууралуу кененирээк маалымат алабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Анан мен аябай кыжалат болуп класс жетекчисинен сурадым да, кызым кайда? Мен көчөнүн кызымды сабакка келип алып кетмекмин. Жаман нерсе болуп атат да. Таап беришиңизди суранат элем чогуу. Урматтуу көрүүчүлөр, жардам бериңиздер, суранат. Саламатсызбы? Ата-энелер болуп атат, кандай болуп атат жагдай? Сиздин да кызыңыз чогулду? Ооба, менин 6 кыздын ичинде бирөөсү менин кызым бар болчу. Эмне болду? Эти менен кеткен бойдон жок болуп атат деп. Анан класс жетекчиси чалып калды. Кыздар жокту. Жок, мынакей, түнү менен мен балам менен чыга албайм, кечке чыга албайм, издей албаймын. Ата-энелерден чалам, сурайм, эч жерде жок. Билбейм мен, эмнесин билбейм мен. Kayaka! Tinç! Alo? Alo, саламатсызбы? Alo? Эже сүйүнчү. Эмне? Сиздин кызыңыз көзүн ачты. Эже келесизби? Ооба. Дүйнөдө сен бар үчүн айбарын жеңем. Дүйнөм бары түгөл сени менен. Дүйнөдө теңдеши жок. Алтынымсың, алтынымсың. Дүйнөдө сен бар үчүн ай жашап келем. Дүйнөдө сен бар үчүн ай жашай берем. Дүйнөдө теңдеши жок. Алтынымсың, алтынымсың. Дүйнөдө сен бар үчүн ай жашап келем. Дүйнөдө сен бар үчүн ай жашай берем. Дүйнөдө сен бар үчүн ай жашай берем. Kızım beni. Sesim көп canım benim. Canım kızım benim. Altın kızım benim. Kuday bergen bilegim benim. Kuday berse бар жакшы болот canım. Мен сага сөз берем. Кызым. Мен сени эч кимге кордотпойм мындан кийин. Бардыгы жакшы болот кызым. Мен сага сөз берем canım benim. Canım benim. О, canım. Атам урду. Жок, 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 жок. Атаң урган жок. Атаң урган жок кызым, сен кычаат болгон макулбу? Макулбу жаным, бардыгы жакшы болот. Мындан кийин мен сага сөз берем. Сени эч кимге кор кылдырып койбоймун. Мен сени эң сонун кылып багам кызым. Бериштем менин, сулуум менин. Жаным менин. Берекем менин. Менин көзүмдүн кареги. Canım benim. Sensiz жашоонун кереги жок мага кызым. Кызым, эсиңдеби? Былтыр туулган күнүмө бергенсиң го? Тагын калды. Сезим сага келишти. Сезимка, жашап калдыңбы? Мен сага белек алып келдим. Сага. Ооба, жакшы.
Рахмат Айбеке. Сезим, biz geçirim sıran geldik. Geçip koyçu bizde. Сезим, мы тебя больше не обидим. Сезим, gel kurbu balağız. Сезимка, bulsağa. Сезимка, bulsağa. Сезим, bulsağa. Сезим, ne çok. Сезим, bulsağa. Сезим, bulsağa. Урматтуу ата-энелер, күнүмдүк көрө оокат, тиричилик деп жүрүп, баа жеткис байлыгыбыз болгон балдарыбызга көңүл бөлө албай, алардын жан дүйнөсүн көрө албай, эртеден кечке жумуш деп жүрүп өмүрүбүз өтүп жаткандай. Эгер келечегибиздин мыкты болушун кааласак, азыр ката кетирип албайлы, жаныбыздагы балдарыбыздын жашоосуна назар салалы. Алар кандай күндөрдү кечирип жатат? Башкалардан кордук, зордук көрүп жаткан жокпу? Же тескерисинче, башкаларды кордоп жаткан жокпу? Ооба, алар алсыз, алардын күчтүүлүгү, ишенгени ал ата-энеси. Кыйын күндөрдө ата-энеси гана баланы коргой алат. Андыктан балдарыбызга кайдыгер карабай, үй бүлөбүз менен бекем карым-катнашта болуп, келечектеги муундарды коргойлу, колдойлу. Балдардын амандыгы өлкөнүн кең келечеги. Мен уктап жатып сен жөнүндө ойлойм. Алыс болсоң ойлорумда ойнойм. Жыттап жыттыңа мен тойбойм. Сүйөм эч бир сүйбөй койбойм. Кызым менин жарыгым, күч кубаттым азыгым, кагылайын казыгым, мөмөм менин жазырым. Кызым менин жарыгым, күч кубаттым азыгым, кагылайын казыгым, мөмөм менин жазырым. Саламатсызбы, доктор. Менин кызыма эмне болду? Ачыгын айтыңызчы, суранам сизден. Билесиз бече, биз колдон келгендин баарын жасадык. Кудайдан үмүтүбүз, Кудайдан сурап турабыз. Эмне кызым өлүп калышы мүмкүнбү? Ой, senin кичинекей буттары менен тепкилегениң жан десе. Кыбыраган сен. Жаным кызым менин сезимка. Жир, тай басабыз, жир. Тай. Жаным десе. Жаным. Yıldız, al. Менин
станın кичинекей кийимдери болчу да, таза болчу ичи. Анан сенин кызыңа кийгизип карап эме кылып кой, макул акчы. Жакшы алгыла. Biz қолдан келгеннің барлығын жасадық. Құдайдан үміт, Құдайдан сұрап тұрамыз. Бүгін Раяна мен Адем қапаға ұшты. Сауры айфонына сынады толды. Sen uyuda öğren. Ay o, gel. Ne olgunsa? Sana жақсы жаңылығым бар. Ne olgun canım? Tinçlik mi? Тыршыл эле. Aytçı baş törüp duray. Урмат. Биз күткөн күн келди. Кудайга үнүбүз жетиптир. Gençey. Карачы Урмат, кандай сонун жаңылык. Bu ne? Ölsün mü? Ne şunday bile bulmak böyle. Hantı öyle. Hantı öyle çok. Bu yerde bir sır var. Sen ne beni tupayda öyle otasın mı? Ne oldu Urmat? Kaydağı bala? Kaysı balаны ayta otasın? Senin balan? Yok özün balası. Koyçucu, toktatçı moğundu. Beni oşak işenetті otasın mı?
Ничего себе! Dostum Make. Doske. Kандай gel. Birden bastırıp alalım. Kavarganda kavarlar var mı ya? Bizim ailede var mı kavarlar? Tez. Yaxşı, yaxşı. Var yaxşı. Ayağından göre bereke olsa. Gel olma, gel otur. Ana zakska. Ana zakska var mı zakska? Ver zakska. Ayakta zakska, buna zakska. Oy, iç açıp cama bolup kalıptı. Oy, endi zakska olsa yaxşı olmakta biraz. Katın boynu olup kaldı. Ya. Oy. Bolsun, yaxşı bolsun. Ne boptun? Tantıvaşı köp sende. Sen köp süleysin da sen. Gel alanda. Gel basıraylı birden. Yazamadı gelsin. Zakska bolganda yaxşı olmaz. Zakska almaz zakska. Şuncha yıldan beri boyunda bitmegen yem bütüdürüyor. Onu biri Kuday bilet. Anandan katının bilet. Gel. Gel. Daha birden alalım ya. Men de bak. Al koyaklar men de işte. Seri menden de sepet koyayım. Gel. Haydi. Hey ayaka. Ona kaka doske. Öyle. Tarım kalgan duruyor bu. Ne oturuyorsun? Ne oldu sana? Bala kimden? Urmat yaşına olçum, ne de öyle söyle otasın? Kimden bozu olup beni aldı otasın ya? Senin balan Urmat. Aldı o beni. Ayt bakalım otam. Koy verçi, ne otasın Urmat? İşembeyim ben sana. Senden bala, senden. Ben işembeyim sana. Ne işembeysin? Şunca yıldan beri ben gütüp жүрген бұл balаны. Töreyim ben. Менің қызымды ушул жерде саап кетишти дейби? Кимдир сабаганын, неге сабаганын бардыгынын түбүнө жетем мен. То место было, да? Да, я точно помню, что это тут место было. Это вот дерево одно. Смотри, тут кровь. Это точно то место. Журана кызларга айтабыз. Кыздарга. Бер телефон. Ол. Koy veriniz. Koy veriniz. После школы сменим? Ага. Давайте так нас. Мама розы и белый дальше сучат. Привет, как всегда туда? Очень мило. Только что звонила Сауле. Я тоже. Пошли? Да. Кызар хайка. Девочки, подождите, я с вами. Давай быстрее. Где ты была? Başka hiç nerse gelmez mi? Жоқ, бара берсем болады. Сауле, вы где? Кыздар, bizi
Как алып келдиңер? Фу, девочка что-то так воняет. Кто там? Келдіңізбе, қыздар? Добро пожаловать. Телефон сюда. Быстро! Силер Саулеге келдіңер біле? Ооба. Сауле. Эже, бизди кечириңиз. Siz bizi ушинтип коркутайын деп жатасызбы? Эртеги күнүңүздү билбейсизби? Же, ушу метод менен ата-энеңизден акча өндүргүңүз келип жатабы? Саламатсыңарбы балдар? Олтургула. Алды класстын кебетесин кантет, кагаздарды алгыла. Класстын жарымы капты? Саламатсызбы, Айдос, мына кандайсыз? Жакшысызбы? Айдос, мына класстын жарымысы жок кой? Жанакы мурунку сабакта чекип келбей, ошол жок. Баягы кыздарыңыз жок. Ne oldu? Karıştır odasına çıkmaya da Kanca жол? O elbette. Elbette. Силер маған не? Қарсылық көргөзөм деп ойлодуңар бе? Алло. Жакшылык жаңыңыз барбы? О, Кудай-ай! 8 жылдан бeri күттіріп жүріп берген белеңін албачы мені сұранам, о Кудай! Сезімімді тартып албачы менен! Benim karagim, benim жалғыз kızım. Bilesizler sizlerdi, niye çoğultkanımdı? Sizlerden öyle söyle, şunu barına! Sizler! Şunu otasılar mı? Men oşol klassdaşlar sezimdin apasımın. Şunu otasılar mı? Бар ушул кыздар чыгып кеткен бойдон жок да. Далеги. Сагы учурунда жок болот. Эмне болуп кетти? Сагы учурунда жок болду. Телефон алып атат. Тынчтыңыздар, сабырдыңыздар, Сураныч.
Атасы болосузбу? Ооба, мен атасы болом. Чоң атасы Бул чоң аталар болот. Чоң атасы сиз. Менин атым Аида Усеновна, мен ушул 6 класстын класс жетекчисимин. Сиз класс жетекчиси болосуз, Бул Бейшенбек Алашев атындагы мектептин окуучулары. Булар акыркы 5-сабактан чыгып кетишкен боюнча дайынсыз жок. Жазып коюңуз. Ата-энесинен биринчи баштайлык. Ооба, Биринчи ата-энесинен баштайлык. Ата-энеси арыз жазып эметкенде класс жетекчиси кирет, анан туугандары кирип, азыр тергөөчүгө кирелик. Арыз жаза турган ким болсо ата-энеси класс жетекчиси менен кирип, анан калгандарын тергөөчү бирден чакырат. Қана, кимге айтпайсыңар? Болған шындықты білгім келеді. Жап жағыңды! Кимге айтпайсың маған? Не болған? Шекеден. Айтып бергіле. Бардыңардан талап қылам. Болтасыз. Жағыңды жап! Жап! Үніңді шығарма, болды. Қана, ким мен сезімімді қордап жүрген? Кимің? Киміңер? Sen. Айтчы, не қылды әле менің қызыма? Мені кешіріңіз, бұл биыл эле келді. Мақұл, биыл эле келсін. Бирок, сен де қорды көргөзүп жүргөнсүң да менің қызыма, Шыңғыс Торакович Айтматов, Қырғыздың ұлы жазушысы 1928 жылы энциклопедиясы знайка. Şirin. Sen bizim koşunağımızsın. Birinci klasstan beri okuysun. A sen kanday kordu kırgız çileğin. Ата, скакка жүрдіңіз. Біз апам екеуміз сізді күттік. Бар үйгө барар. Үйден келе отып, Сезімнің атасын көріп қалдым. Сезімнің атасы мас болып келе отыр. Сезімнің атасы алкашкен білет білемін? Ана Сезімді осылар жаққа түртіп, тек демдеп базатып қол. Ордысаң не олды? Не? Тұр ордыма отыршын армы. Не Сілерге қызыңар керек болса, маға да керек. Переживать етпеңіз байке, қызыңыз табылады. Биринчи кезекте ден соолук, куткараңыз. Кызалат болот экенсиң да, кызалат болбойсуң. Мектептин айланасын анча-мынча кыздардын барчу жерлерин издедик, эч жерден чыкпай жатат. Аманат бизге таштап кетиле, колдоргон жылдап, арчасызга дагы эмебиз келип жатат. Балдардын ата-энелери башка чет мамлекетте жүргөндөрдүн чоң эне, чоң аталар келишти. Анан апалар келишти.
ар бир кыздын атынан жазалы 6 окуучу жоголду да. Мына саға туалет. Формадан таштан мағалтуға. Экстен ал, Ece! Жашообу бумерang. Бүгін жұмысын бересіз бе? Жоқ қызым. Қызға куртка алып бербейсің бе? Биринчи класстагы курткасын дагы деле кийип жүрөт. Қаяқтағы куртка? Ескісін кие берет. Ескисин кийип, 2 жылдан бери ескисин кийип жүрөт, Урмат. Эмне кылайын мен? Жаңы куртка алып берип, эмне кылат элең? Мен қаяқтан алып берейін? Сен иштеп отпайсың, өзің алып бербейсің де. Иштеп атпайсың дейсің да, мен кече эле квартплата төлөдүм. Акчам калган жок, өзүң алып бер да куртка. Мен эмне кылайын билбейм, мен өзүң алып бер, давай. Сезім сен daha деле бірінші классыңда куртканы киіп жүресің ғой? Балдар, бири-бириңерди кемсинткенди, шылдыңдаган бул аябай жаман сапат. Бири-бириңер кемсинткендерди токтоткула. Шындайда ушунчанын арасынан кантип ичкен экен? Биздикин бардык жактан карап кантип ушундай табылбай калды. Ой, Кудай. Туура, ошо үйдө жок, башка жактарды караш керек. Эмнеге ошо? Паркачи. Alo. Adema geldi mi uyga? Var mı kavar? Gelgen жоқ, мен сізді сұрап, сізден жаңылығы қайындайсың? Aynen bu tuncarım bolup kaldık o tanış biliştim. Barına çalı otam koyu çok bol otat ko. Yine ol. Yine olturup sen de karap koysun bolat ele ko. Қарарлатпай, мен ұқпасам не қылайын қызыңыз сіз? Еркелетіп башсызға шығарасыз. İzdeygilетші. İzdebeğine ne kıl otağız? Oyunu otağız bu. Kızıma kordu korbozdan içiyorsun, ben bile. Ben sizlerin atlardı koy olup жүрчүмүн. Бирок мен маани берген эмес экен. Кана, эмне айтасың мага болгон чындыкты? А? Биз сезимдин туалетке баратканын көрдүк. Анын артынан аңдып бардык.
кандай? Сезим, жүр сени инста звезда кылабыз. Койгучу. Жүр кой, жүр. Тишпечь? Жүр, тишпечь. А я уже снимаю на iPhone. Пробуй, это ж космо. Тогда сделаем вот так. Вер, тишпечь, значит, тишпечь. Стоп, снято. Сезим, не oldu? Saçım örtüp salıştı. Oldu, ilava. Oldu, bas, ecikik айтабыз. А? Бүгін Раяна мен Адем қапа қышты. Анан? Сауле айфонына снимать ете oldu. Нені? Алло? Мага қанша арыздасың ұқпай. Қойчы классташтарым менен ынтымақ бол деп. Келмей жүрген екенмін. Benim baykuş sezinin ушунча азапты көтөрүп жүргөн экен да, Твоя дочь, Сезим, предала нас. Ал бизди Аида Усеновнаға сатып салды. Ошон үчүн биз аны сабап салды. Нечиктен атат? Бирде мен көгүп салгансыңарбы? Ошодо эже, жаңадан бери бир өрттөнгөндөй жыттан атат. Эже, чачым өрттөйүш. Эмне? Кимдин кылган иши? Ким өрттөдү? Дагы силерби? Турсуңдар. Тур! Ким бар дагы сен менен? Чыкла. Билеттер бар. Дагы ким бар сен менен? Директорга. Атасы күнбей içip gelip salaydı. Ошоға да карабастан. Мен сезимди өзүм чоңойттум эле. А силер ушунча кордон көргөзүп мени кызыма. Шарчын күйгүздүңөрбү? Күйгүз шелеби? Күйгүз шелеби? Мен азыр көргөзөм. Таң атып та кетпеді, таң атып. Ой, Құдай. Ай. Алло. Эмне болуп атат? Барбы бирдеке таптыңарбы, уктуңарбы? Кантип эле ушундай жок болсун? Кантип жок болсун? Суранам, издегилечи болгон жактын бардыгынан издегилечи, суранам, карагылачы бардыгын. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарынын Бешаналы Алашов атындагы орто мектебинин 6 классынын окуучулары сабак учуна чыгып жоголуп кетишкен. 1 класстан 6 окуучу классташ кыздар дайынсыз деп изделүүдө. Маалыматтарга таянсак, 26 февраль күнү саат 16:00 чамасында алар мектептен чогуу чыгышкан жана бүгүн 27 февраль азыркы убакытка чейин дайынсыз деп изделүүдө. Кудай, малышыга чөчүп Саламатсыңар урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен мен Даниэль Оганалиев. Бүгүн түз эфирде күнүн сенсациясы болуп жаткан жоголуп кеткен 6 окуучу тууралуу кененирээк маалымат алабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ана мен аябай кыжаалат болуп класс жетекчисинен сурадым да, кызым кайда? Мен көчөнүн кызымды сабакка келип алып кетмекмин. Жаман нерсе болуп атат да. Таап беришиңерди суранат элем чогуу. Урматтуу көрүүчүлөр, жардам бериңиздер, суранат. Саламатсызбы? Эмне болуп атат? Кандай болуп атат жагдай? Сиздин да кызыңыз чогулду? Ооба, менин да 6 кыздын ичинде бирөөсү менин кызым бар болчу. Эмне болду? Эти менен кеткен бойдон жок болуп атат деп. Анан класс жетекчиси чалып калды. Кыздар жокту.
Жок, мынакей, түнү менен мен балам менен чыга албайм, кечке чыга албайм, издей албаймын. Ата-энелерден жалам сурайм, эч жерде жок. Билбейм, эдешти, билбейм мен. Kayaka! Tinç! Alo? Alo, salamatsız mı? Alo? Ece, suyuncu. Kimge? Sizin kızınız gözünü açtı. Ece, gelesiniz de. Alo? Dünyada sen var üçün ay barın jеңем. Dünyam bары түгөл seni менен. Dünyada теңдеши жок. Алтынымсың, алтынымсың. Dünyada sen бар üçün ay жашап келем. Dünyada sen бар üçün ay жашай берем. Dünyada теңдеши жок. Алтынымсың, алтынымсың. Dünyada sen бар üçün ay жашап келем. Dünyada sen бар üçün ay жашай берем. Dünyada sen бар üçün ay жашай берем. Kızım Bece. Sesim көп canım benim. Canım kızım benim. Altın kızım benim. Құдай берген белегім менің. Құдай берсе бар жақсы болады жаным. Мен саған сөз беремін. Қызым. Мен сені ешкімге құртатпаймын мындан кейін. Барлығы жақсы болады қызым. Мен саған сөз беремін жаным менің. Жаным менің. О, canım. Adam vurdu. Жоқ. Adam vurған жоқ. Adam vurған жоқ қызым. Сен қажат болған ақыл. Canım, бардығы жақсы болды. Мындан кейін мен саған сөз беремін. Сені ешкімге қор қылдырып қоймаймын. Мен сені ең соңымды ұмытпағам қызым. Періштем менің, сұлуым менің. Жаным менің. Берекем менің. Менің көзімнің қарегі. Жаным менің. Сенсіз жашаудың керегі жоқ маған қызым. Kızım, esіңдегі? Былтыр туған күніме бергенсің ғой? Тағым қалды. Сезім, сağ gel işte. Сезім, жақсы болып қалдың ба? Мен саған белек алып келдім. Саға. Ооба, жақсы. Рахмат Айбеке. Сезім, biz geçirim sırağına geldik. Geçip koycu bizde. Сезім, мы тебя больше не обидим. Сезім, кел құрбы боламыз. Сезімка, бұл саға. Сезімка, бұл саға. Сезім, бұл саға. Сезім, жоқ. Сезім, бұл саға. Сезімка, бұл саға. Урматтуу ата-энелер, күнүмдүк көрө кат, тиричилик деп жүрүп, баа жеткис байлыгыбыз болгон балдарыбызга көңүл бөлө албай, алардын жан дүйнөсүн көрө албай, эртеден кечке жумуш деп жүрүп өмүрүбүз өтүп жаткандай. Эгер келечегибиздин мыкты болушун кааласак, азыр ката кетирип албайлы, жаныбыздагы балдарыбыздын жашоосуна назар салалы. Алар кандай күндөрдү кечирип жатат? Башкалардан кордук, зордук көрүп жаткан жокпу? Же тескерисинче, башкаларды кордоп жаткан жокпу?
Ооба, алар алсыз. Алардын күчтүүлүгү, ишенгени ал ата-энеси. Кыйын күндөрдө ата-энеси гана баланы коргой алат. Андыктан балдарыбызга кайдыгер карабай, үй бүлөбүз менен бекем карым-катнашта болуп, келечектеги муундарды коргойлу, колдойлу. Балдардын амандыгы өлкөнүн кең келечеги. Men uktap jatıp sen jönündө ойлойм. Алыс болсоң ойлорумда ойнойм. Жыттап жыттыңа мен тойбойм. Сүйөм эчбир сүйбөй койбойм. Кызым менин жарыгым, күч кубаттым азыгым, кагылайын казыгым, менин жазырым. Кызым менин жарыгым, күч кубаттым азыгым, кагылайын казыгым, менин жазырым.